Nyuma ya matetaja akariba wodi ati mawati kwina onyiu bwa rudi na ndithi na ije yomba gukinya muthia ntukuna ite kuraja pobwizanitie na wira ni kumakiria bisaba mantu jegi rudi nwero mano mwito uria ekirite akari wirane bwa gutigira ni bakuthangikira na thina ije ni kuthira no rite akandarathi ba uthithia bwa barabara kinya kugwatanira na kambuni cia nduji kenda batikagite miberethi kagita karia bakuthithia barabara. Nyuma ya karibati mo kuraramika iwagi bwaroye kwa mieri yeri nontu bwaroye kugitwa njire kinjwa ende murugamiri munene wa mbundi ya roye Meru Wasco Romano Mwito na umirite kwariria ndeto eno ara kugagatigira roye rugucoka michi yao na banywe roye bura baranyunyaga period yetore itethete twina challenges especially Timau ara kwithirite kwina challenge roye nontu bwa kwithira contractor okubwithia barabara ya kuma Timau itia Kiambogo nethirite athukangiti pipe cietu nyingi muno na antu ba Timau baeta ntukuia no na bate na roi lakini batu ya Meru Wasco we are committed kuhakikisha roi rucoka kiri town yetu Timau antu betu bakumba kuria bwea mbito ya Romano kiria kandarathi baraba nenkireto wire ya kurutha barabara bagatigira bakoranirie na obisi cia roi bamenye bura bomba gutethania nontu pipe nyingi cia roi ikurukirite barabara ni gatigati bura nkuromba ni contractors betu bara baewa ngui riabo aewa ngui buita barabarene umenye kwindu ikulukirite nao tafadhali batu botu inform especially ki our schemes na today inform ofisi yetu every scheme to in ofisi kenda tumbo bwira kwina pipeline yetu ikulukirite na kenda yabo kibwithia barabara bomba kumenyera pipeline yetu na kinya tsiomba kuthuka kibati mbaya ibo kumea steps irabo bati utake kenda bomba utetheria ku repair pipelines yu kenda antu betu bomba kunywa roi bwea na woni na team yetu yonde ya Meru Wasco we are committed kuhakikisha antu betu ba Meru na ara kuonde turi ki schemes yetu ira cionde tu service ya Meru kuhakikisha antu iba kuona roi ura kubatere kuhakikisha antu ba Meru bakunywa roi ruru wena antu roi rwetu roi safi kabisa ruotumira nyumbani na irotetha cia antu betu na jirene antu betu na atu ina few challenges especially Timau we are working in utuko na muthenya kuhakikisha roi rwa rucoka kenda antu betu bomba kunywa na njira yagirite kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera wero weekend nyo kambitaga ki Mutegi.